te toca. Claro. Pablo eta Ignacio, txalo bero bat dena, hostia. Apa, Ignacio. Ignacio txapeldu. Venga, Pablo ezako ere bai. Eta akatzeko lagun guztioi, porque este birrokesek gure buruz hitz politak esan dituzte, baina gu baditugu zuentzako ere bai, akatz. Zuek barik, gu ez ginezak existituko, y la hostia. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Aupa, acá!